namhla sitela edamini ngaseGwane Park emzimnene lapho sizobuka khona ujova wadoda inkomo against sifo semasondo nemlomo, foot and mouth disease. Sesibonile ke njengoba nibona nje bagcwele lapha bodokotela badotilwane sesibonile ke ema-vet officers athi juba athi jovu aphindze atimaka ukuthi sethi joviwe etilwane. Uhulumende ke wenta lokusemandleni kokuthi vele sisincobe lesifo se-foot and mouth. Yathi ukuthi emgwaqweni nakhona nalabahlolako ukuthi inyama yengci isuke ngenhlanye yengehlanye, labaphindze futhi ba-disinfecte imoto neticathulo talabencane. Siyethemba ukuthi ngekuhlanganisa kwalama-controls lesinayo emgwaqweni nangalokujova sidawukhona ukuthi sisincobe lesifo. Esikucelako nje ukuthi njengoba nyalo sicishe siku-40% ngentulu kancane kwetinkomo lesejoviwe even dijova kwesibili kutsatha sivo ukuthi sibambisane nalo tiko laka-agriculture kwekuthi bangawubuli lo mthetho kwekuthi isilwane sisuke engcenye siye engcenye singahlolwa ukuthi sideni leli gciwane, ngoba ikhona indlela lokuthi cha ungagangi webe, hamba nje uye khona edamu noma eka-agriculture bakuside ukuthi ungenda njani ukuze ukuthi isilwane sakho sisuke kulomnye ummango siye kulomnye ummango ngaphandle kokuthi sanzise leli gciwane. EmaSwati yakade nje ukuthi nasichubeka lesifo sibaleka siya nalabo esingekho khona sanza ngithi lenkinga yokuthi sihambise etilwane nalapho sesithida singahambi khona. So ke uhulumende angenda lokusemandleni konke kophathini nasingabambisani naye lesifo sitawuqhubeka bese siyasedlula. Kopha siyakholwa ukuthi kuleti nyanga letine letitako siyakholwa ukuthi sidabe sesiqedile ukujova tonke letilwane eveni. Ngaleso sizathu ke sibe sesikhonile ukuthi sisincobe lesifo. Siyawatisa nje emaSwati ukuthi phela lesifo lesasifana nadolotinye tifo, ngoba tinkomo ngiyo ingcebo yeMaSwati. Manje nangasakhona ukuthola imali leyanele nemfuyo yakho vele kwanza kuphula, nekwekuthi ke eMaSwati vele aqashiwe lamanyenti la sithengisa inkomo zethu khona, kedwa ngenxa yalesifo sakhona ukuthi sithengise ngesheya inyama nemali lefanele. So ke siyacela nje sibambisane, sicele ke nalaba lamgwaqweni laba sifuthako ba-disinfecte kwekuthi bendisise bangaphele amandla nathi asibabambise. Sathi kwekuthi la senza khona vele siyendisisa siya-disinfecta netilwana tengci ngalokungekho emthethweni. Siyabonga kakhulu.